Edinburgh Okoman Radio so my 97.1 radio my global sports na sabri every say ye dey ensema ekono eni ye be hwe nsema ekoso ewo ya gudie mu ye be ba ne ya be hwe nsema ekoso ewo efisem no nyina ebetumi aba mu akwan mu ye be ko ne yakọ amonone ne yakọ hwe nsema ekoso ewo amanfo nsu kroso ene eye on the 23rd of October 2021 aka nefu akakra ne de October so etumi aba na ewie wo hwe wa bre no a ende donko etumi agbapa hosima edu owoche eye 18 minutes past 1 and Okoman Global Sports ana sabri no eba wa kwan mu ene ensema egugu eponso no ensema ye ba behwe no edosu ye papa unim se krobia kumase asante kotoko metema asante yene nananom no omo pre-season a womo so ekwai no ewo Dubai no ene etumi aba na wie ya womo return to Ghana ene en sabri intia eba ne che womo etumi alande ewo Kotoka International Airport ewo ene the nation's capital Accra yebeko ne yakohwe eho ensem ewo ho sanso ana nei no udi weni eche ene club licensing border
womo so ede ene agoprama wodwa ye betumi esiakan wo so ewo Ghana Premier League ni mu no womo ede ene abetugwa dia womo approve ene dia womo reject nyina no nyina ye de ehonsem so no ebetugwa glorious impressive Accra House of Folk woni say womo ana ye so reprep ba womo so eboa Ghana womo ejina mu ede ama Ghana kopie mu ewo de African Cup Champions League na womo ana ni no womo so ejina mu eho na womo bu won akete mu asabri no womo ekopie mu ewo Dubai womo so akopie mu ewo Morocco na eyekwesiada eda yenimu no womo ne Work of Morocco ana womo so womo de akensie ni so no hwehwe so eho we the second leg when say first leg no ekoso ewo man konkron Ghana House of Folk etumi etwa Work of Morocco e kama akon womo so entumi ante Sunday 7 p.m. no second leg ni so ekoso has etumi akopie mu ewo Morocco ye de ehonsem nyina no enso ba na when say weekend we ewo Europe no enye asem kitwa ewo Europe say ne matches awodo na ana eno so eguso a ekoso ewo Europe and weekend ebe ye kraka papa na 4 matches bi ewo ho a ni nyina no yenso ye betumi ahwemu udi weni eche de EPL ni mu a and Premier League no ebe koso French League and also ekoso ewo France Saint ana no Lionel André Messi Cochetini and also any Paris Saint-Germain womo ejina kono German Bundesliga and also ebetumi akoso ana the Spanish Premier Division no and also eguso ekoso honomo matches awodo na any fixtures no table no and the top scorer chart no nyina no ye de ebremo Okoman Global Sports so now me say FIFA World Ranking no and also etumi asan abetuga wiase nyina na asem dey woman say ne Ghana the Blasters of Ghana woman so etumi a movie a step ahead after say now me say previous one no na Ghana etos 53rd to me am my home so kakra the last 2 games are boy and Milovan Rajevac no and also to me abwaga mama yenso no to me every akosoro kakra e the FIFA ranking and also latest one aba no so e be hwe ni nyina ho asem so no yen to me aka Ghana Premier League no we no say no so e baso e chekra ne ye de ahihye so enti enei no ye be hwe mu papa ne wo hwa panditry no wo nyina so etumi agi wo magua e be komuni aka akohwe nsem a ene eko edi ya meji so ene krobia asante we ginemu edi ama ene no nana Kwame Amponsah Addi AK unu se dwumeide dosu ye papa enti wetumi akopie mu e wo bebi kakra sima beye kakra di yanim no wetumi aba abadwane ye na dwumeide no so no etumi akoso ewa ha sanso ana papa di fresh ono so etumi ejenegwa sanso ana ene no the writer commentator ono so ejenegwa ewa honomo abibi bianso no ebetumi akoso kama eho the boy so atena se sanso ana ene no benifo awodo na enso ede wo mugidie ene wo homa ene bibibia no enso eta yechi eho nembo masida kese enso enko enfama executive producer Kofi Anson Bafo ono na obo amadwumedie ni nyina enso etumi akoso Hero Sports ende nana okore agiman ono so de nsem dodo na egu krata so say nei yemfa embedom Okoman etiefo DJ Tony enso eboa eni DJ Donzi omo nyina eboa na Facebook ni nso etwegu pa DJ Zigby ono so eboa se mfoni awodo eni other footages ni nyina enso ebetumi etwegu ewo Facebook enti uko Facebook eye Okoman 97.1 Okoman 97.1 now so wait to me a share ho now do comment so no ene unim dia kakra wo no so de aboa dwumede na etumi aye papepe ho enche no yebekọ na ene no amanone nsem no the pictures no ene nsem a ekọ no nyina enso etumi ede aboa mu ho no mo nti yenko ye twa ye ho embra eni tete ye ba na the tidbit around the world of sports no enso etumi ede abedan
Cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they just fall off. But I still wake up, I still see your ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, what do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore. That's all right. The name call name for money semuno. And so into me embedan yeti for elwa yedi yeni ebeche ene no EPL no the English Premier League no eno ana ne wiase afefe nyina no eno ana eno so ete so elho ne yakọ ne yehwe matches a ene eye Saturday eye ochenada no eno so ebetumi akoso elho na first game no eye the early kick off a ekoso 11:30 sharp na game no so no etumi ahyase elho no mo eye Chelsea the Blues etna ene Stamford Bridge na womo atonsa e dia friend Norwich na womo so e dia Kensie no so etumi ahyase so exactly 11:30 no na game ni so etumi ahyase elhonom a eno so enye fediagro elhonom na 2 am no 2 pm pepepe na ene Everton etna ene Goodison Park na womo so atonsa e dia frɛ Watford na womo dia Kensie no so etumi ahyase so Leeds United etna Elland Road na womo atonsa e dia frɛ Wolverhampton Wanderers na game no so no etumi ahyase so elho Southampton enso etna ho na ene womo atonsa e dia frɛ Burnley na game no so etumi akoso elho eno so eye 2 pm pepepe na sa game no so no etumi atenaso ewo ho Selhurst Park no eye Crystal Palace ene no ukopiemu ewo no ma womo so ebetonsa e dia frɛ ene club a sika etumi abepiemu ye papa eye Newcastle United na eno so akensie no etumi akoso ewo ho na game a eno so ebetwa so eda ene Saturday no kwese Saturday no eye ene 4:30 pepepe na Brighton and Hove Albion no womo so etumi atonsa e dia frɛ team a ye frɛ no Manchester City Pep Guardiola mrante no na game no so no etumi akoso elho no fefefe na bibia so no etumi aye kama elho na 2 ende no kopiemu eye ne 24th October being the Sunday no say na games na elho no so no ebetumi akonkan elho ewo Brentford enso ebetine fiatonsa e dia frɛ Leicester City na game no so no etumi akoso elho sanso anane West Ham United enso ebetumi atonsa so no e dia frɛ ne Tottenham Hotspur na game no so etumi akoso na big game on the day no enso ebetumi aye exactly ene 3:30 pm pepepe GMT Ghana time na eno so etumi ahyehye so ewo UK ewo the Manchester United ene Old Trafford udinweni achiremu eho a womotonsa enso e dia frɛ Anfield emrante no Jurgen Klopp o Liverpool na game no enso etumi akoso eho we ye the classic a eno so ubepiemu ewo English Premier League ni mu a eno so ekoso eho no eno ne ene games a eno so ebetumi akoso eho na so far no say na league table no enso eti ewo English Premier League ni me fa the top 5 no enso entumi enfantu anima Chelsea having played 8 matches no womo so ekra 19 points ewo hono ma womo so egu womatinemu a womo de eko Liverpool tosumienu womo so no etumi ekra 18 points a womo so e de eko Manchester City tosumiensa okra emba no enedu inson ewo 17 points and womo so ekra na Brighton and Hove Albion surprisingly no womo so e da 4th position a womo ekra 15 points ewo na ediso na chese Tottenham Hotspur enso ediso ewo na Manchester United enso eda fit ewo ma okra 14 points a eno so eboa olego na social mrante no enso ewo na ne se bribia ansesa na na se bribi ekopiemu na wo mu se league no ye jaibo a teams a wo mu so betumi akọ relegation no say na eno so ete eye Burnley wo mu so no ewo 3 points ewo ma wo mu betumi akọ relegation Newcastle United sikaba so still results no enkoye ewo mo wo mu so ekra 3 points ewo ma ye de eto ye tiefu anim ewo Norwich City enso
no ekramba no mienu pe having played and 8 games womo so ekramba no maako mienu a womo so ede ewe ewo ho no mo ewo ho a ye no so enye fedi agro ewo yemfa ye ni enter Spanish League Premier Division 1 ni mu say ana ne oda echena no matches no ebeko eye 12 pm pepepe Irache Force no Valencia enso ebetena ho na womo ne Real Mallorca ene Baba Idrisu from Ghana no ono so Real Mallorca no womo ekoshia Valencia inti Ghana mo bompire na mo etumi abompire e dia ma Real Mallorca se Baba Idrisu nsu benya ni day na womo so etumi apanish ene Valencia na bibia enso etumi akoso elho Cadiz CF womo so etina fie na womo ni Deportivo Alavés enso ede Asia elho no mo elchinso no Asia ene Espanyol na womo so ede ahwentam so na game a eno so ebetwa so ene Saturday no eye mememe da so no eye Athletic Club de Bilbao womo so any team aye friend no Villarreal ana ene eno so ebetumi akoso elho na kwesi ada so no say na games no enso ebetumi akọ Sevilla so no ebetena fie no ne Levante enso etumi ede Arendam so Real Betis no enso ebeto nsa ede afre Rayo Vallecano na FA Atletico de Madrid enso ene Real Sociedad enso etumi ede chana de El Clasico ewo wiase football nyina mu no kese pa no enso todwa unim se FC Barcelona ewo Estadio do Camp Nou womo ewe kame ene Real Madrid the White Angels no na womo so ede akensie no etumi ahihye so honomo inti ene ubenya Ancelotti oka akoto papa ye friend Ronald Koeman ewo FC Barcelona na game no so no etumi akoso ho game no eye 2:15 PM Ghana time na eno so etumi ahihye so honoma enye fedi agro sa game no obibia empe eni na omehwe bi honoma eno so yede ehonsem no enso Ebremo Spanish Premier Division no say ana table no eno so having played 9 matches no say ana eno so eko Real Sociedad and ono so surprisingly no ono so lead the table no with 20 points ono so ede eko honomo sanso ana Real Madrid etoso mienu having played 8 games no womo so ekra 17 points unse on match back one ene yetumi apostpondi honomo sanso na Sevilla etoso miensa ono so kra 17 points sa ana Atletico de Madrid enso ekra 17 points ewo 4th position ono so ede eba mihwehwemu na mikohu FC Barcelona ewo the 7th position ono so ekra emba no ene 15 points ono so ehwe nim se ene come what may eye kwesiada no obetumi aye nkonyan etia ene the White Angels no na bibia enso etumi akona wo points no eno so etumi apegya se covid aye ne ye prepare ne ti se anyeye na bribi ano esan ye den ne ye jai la liga bona say ana ne team se be ko relegation no womo etie elho 18 position no Levantia ono ekra emba no enuma ye 5 points elho Deportivo Alavés enso etoso ene edu enkron elho 19 points no ono so ekramba no miensa sanso na Getafe enso ekramba no mienu a say ana eno so ete ewene the Spanish Premier Division ni mu a eno so ye de results no dodo ana enso bayemfa ye ni enche Italian Scudetto ni mu eye Serie A no say ana eno so eko Saturday no say na matches no ebeko eda echina Salernitana no etina fie na watonsa efre Empoli na game no so etumi ahihye so eye exactly 1 PM na game no etumi ahase US Sassuolo Calcio enso ebetonsa efre Venezia na game no etumi atoso eye 4 PM pepe sharp na game no so etumi ahase 6:30-45 no game a ebetumi atofom no Bologna tina fie no matonsa enso edi afre AC Milan na game no enso etumi ahihye so na kwesiada say na fixtures no eti Calcio League Serie A animu eno so Atlanta tina fie atonsa afre Udinese na game no etumi ahase AS Fiorentina and the Alfred Duncan and so honomo to Ghana 1 game back when say no so yeni ekohuye na yehwe se bibia bekoye e dia ma Alfred Duncan na why stubborn say ne Black Stars no wo friend na o se we pra nso na game no ginem Sunday enti ono so boa Fiorentina na wo matonsa e dia Alfred Cagliari Calcio na game no etumi acha so Hellas Verona and so tina fie ni SS Lazio ene Mauricio Sarri wakopie mu onyoma nkoye enti eno so ewo honomo na 4 PM sharp anwampam Jane Jose Mourinho AS Roma tina fie unim endrada de to wo mo ene Bodo Glimt etumi atwa o meka no nsia yo a hwemsem moja papa ni so ayet 20 game wey onfa India gro wo mo ni league leaders ene SSC Napoli
ana wɔn nso Asia ɛhɔ Napoli so this season no nim say since I need Diego Armando Maradona otumi enya ne baby kwaya stadium no yɛde to no nkrɔfo yi ho ama wɔn ho mene so papa inti Roma ɛne Jose Mourinho ɔkyenada wɔn ne Napoli ana ɛbɔ ɛhɔ na big game on the day and so ebetumi ayɛ exactly ɛne 6:45 International Milano nei womo etna gusepe mieza San Siro na womo so eni Juventus etumi aboano e ho no ma ni game a eno so eba so e wo Serie A animu a ye de results do na enso etumi e de ebremo na say na table no enso etie SSC Napoli senya medi nkan kai no having played 8 matches no womo so etumi e win 8 out of 8 and you're very incredible. 24 good points. And I want so ekra AC Milan purely. And also Jume ye papa 22 points. And I okra International Milano and they Antonio Conte Ujimana to ma Milan and so hu crampo kutokumpone on the cra ashemu 17 points on the third position. And I want so hona AS Roma Jose Mourinho. And also etumi abono modern because we train squad na emu ensheda enyesa. And also etoso 9 honoma 15 points. Ana ononso edi ene na mobibiesi na se ne yese league no yembo Serie A biewa teams we na nenu wo ho aka edwemu a wo mo be relegation again a ebetumi akọ relegation with 6 points sanso ana Cagliari Calcio enso be ko enso ekura 6 points ana ne Salernitana ononso ekura 4 points wo ha enonso yede insem dodo na enso ebremo ne fixtures a enonso ebetumi akoso enne ne memene da so enne ni kwesi ada so a yenso yede ebremo German Bundesliga no game abekoso ochinada no say ana no so eti Arminia Bielefeld and so ever kame ene Borussia Dortmund after say so Champions League no wom ko di ncho ewo Ajax no wom so eba abehia Arminia Bielefeld na wom so de akensie no etumi ahyehyɛ so eho Wolfsburg etina fie na wom na atonsa e de afre Freiburg na ene Leipzig so no atonsa e de afre Gerstfurt na game no etumi akoso Bayern Munchen so no etonsa e de afre Hoffenheim game we ano be din ye papa na 4:30 no game a eno so ebe twato memeda no enso Hertha Berlin enso etonsa e de afre Borussia Mönchengladbach na game no enso etumi akoso ni kwesi ada no Cologne etonsa de afre Bayer for Leverkusen na Stuttgart enso atena fie awe kam Union Berlin na game no enso no etumi akoso na game a etwato ni kwesi ada no VfL Bochum womo so ene Eintracht Frankfurt ana game no enso ebetumi akoso hono na yenko na ene yenko hwe sede ya ene no eno so ete ho wo table no sede ya eno so ete unim se Bayern Munich no womo ekura 19 points having played 8 matches no ekura 19 points hono Borussia Dortmund enso ekura 18 points and so ana followed by Bayern 04 Leverkusen na ekura 16 points hono Freiburg eto so enaya ono so ekura 16 points hono ma eno so womo ede ekwo hono ne yenko hwe ene game a etwato anase Liga etwato ewo the major league and the European league no yenko hwe dia etwato ye French league ana eno so ekwo 2 matches ana wachina de betumi atojoye 90s etina fie afre Clermont na womo so e de akense no ahyehye so na the defending champion Lille womo etina fie ne Stade Brestois no ekeni team no womo so e de akense no etumi ahyehye so kama na say na kwesi ada so no eno so ebetumi akọ OGC Nice etina fie ne Olympique Lyonnais enso e de ahyehye so sanso ana Stade Rennais enso ebetonsa e de afre Strasbourg na game no etumi e de ahyehye so no mo Laurent efre ene nutima efre no Bordeaux na game no enso etumi akoso na 1 PM no so no Lens enso betina fie ne Met ene former team of ene no John Bueno enso e de ahyehye so Stade Reims no etonsa e de afre ES Troyes na womo so e de akensie no ahyehye so na AS Monaco enso ebehia ene Montpellier na game no etumi akoso na the game of the night and I said the game of the day no ebeye Olympique de Marseille ene Paris Saint-Germain ana enonso ebetumi akoso we ni games a enonso ebetumi akoso ewo the French league animu na yenso yemfa embremo na ye the table no etudwa ene Paris Saint-Germain PSG womo so having played 10 matches no say na points no te womo ewo 27 points sanso na Lens so no ekra 18 points so ewo OGC Nice ekra 17 points na na otoso enai no Olympique de Marseille ononso ekra 17 points wo ho eyi ene matches a ene over the weekend no nyina no enonso ebetumi atojo ayede ni nyina so no ede ebremo na onim say FIFA world ranking no enonso etumi abetuja memfa first 10 no enso etumi enfa entuga emamu Belgium na sabri no womo so edi kan followed by ene Brazil ana womo so etosu mienu France
etoso miensa Italy etoso enan England womonso etoso enum eho na Argentina enso etoso insia eho Spain 7th position na womoda Portugal Cristiano Ronaldo ono so boa na oboa ne club no anase ne team no womonso etoso nwotwe 8th position Mexico etumi ehuri aba abeda 9th position na Denmark womonso incredible no womo etumi aye dwuma yie papa Denmark inti womonso SFata say ne top 10 no womo betumi aborom na Africa ha no dia ehia ye nga ene omankonkro Ghana na enkan no ne ye da 53rd sabri no yetumi movie etumi ababeda enenu 50 ene second ayen so echese ya boye hu modern ye papa na semfu from no unim say Romelu Lukaku over the week no otumi eprai enya injury na quarter your friend no Thomas Tuchel enso edi abetugo as Brandon no so far obetumi akọ beye 2 to 3 weeks enya dia obetumi esi akan edi ama Chelsea sanso na Timo Werner ono nso saa na eno nso ebetumi akọ edi amano na papa your friend Ronald Koeman of Barcelona edi abetugo as ne Coutinho eni Sergio Aguero wo mu nyina fit say El Clasico eba so kwesi ada no wo mo nso ebetumi esi akan ho no mo ne nsem a Ronald Koeman enso edi atuga na ne Ancelotti say hey say who players we na eba me nso me de eba ni o eni Eden Michael Hazard no Kwabena Hazard ono nso wetumi fit Dani Carvajal ono nso etumi aba intisa El Clasico no games a ebeba ne na Manchester United aso ye no players bi ehu aka onim say Marcus Rashford after so returning from a long injury no oba ye 2 matches no ne ho etumi asan afechiri biewa ono nso eye ene doubt say obetumi esi akan against ene Liverpool ho Bruno Fernandes ono nso etumi enya knock abra na woni Atlanta ebo ene UEFA Champions League no intisa players we nyina no enso eye doubtful say wo mo be face Liverpool ene ntia eno nso etumi eba ho no ntia beko na efe no yakọ na yeje nkrato kakra yeba na efe abedwafo nso atenase ne the discussions no enso etumi ede abre etiefo nyina ho nti yetwa ye ho aba yeba na efe ye de nsem no enso etumi ede aba I don't know anymore. ya akwaba bio esande aba Okoman 97.1 radio Okoman Global Sports ana yeguso ayede ensem no enso ede ebremo elho no sabri no onim se ensem no guso a yede ebanti discussing session no ebetumi ahihye so elho the boy enei ono so etumi atenase elho sanso na the writer commentator ono so etumi atenase Ghana Premier League no eba efisem no odensem dodo na ebetumi ede abremo elho no sanso ana ne papa the fresh enso etumi ejenegwa yade ensem ni nyina no enso ede ebremo na weekend way udi weni eche Europa I say papa the fresh ebehwe ho papa classico no say ana eko wo hwe leagues a ene wo mu nyina classico su no eba so a classico number 1 dia esu ye papa no Spain di no classico di Espana ene no FC Barcelona ewo Estadio de Camp Nou womoni bobokwa ye friend Real Madrid ana ne no Asia dia etoso mienu no enso ne classico di ene no Interreal ene wudi weni achiremu England no Manchester United ewo Old Trafford womoni ene team ye friend Liverpool ana enso ebo classico di ene Francia ene Marseille womonso ene Paris Saint-Germain inti sa games ni nyina eba so na Italy no say ana eti derby di Italia womo sana womo classico no enso eti international Milan womo ne team my friend Juventus ana womo so edi Asia honomo sabri no ubetumi ako Facebook na Okoman 97.1 radio na so wo de comment nso no etumi akoso edi aba na wa share na wunu nso no etumi enye bi nso no ahwe na bibia nso no etumi aye kama elho enti mema abedwafo akwaba na sabri no yang akoso na yede ene nkomotwetwe no etumi achase wonim se hasofok enso etumi akopie ne no hasofok ni mo
and yebetumi aka ho won akopie mu Morocco a CAF Champions League second leg no Baso has our advantage by 1-0 a womunya wi no Accra Sports Stadium enti ye de ho nsem ba Ghana Premier League no enso enche ye de ho nsem dodo na ebeba club license ine wo de managers a wo so wo license ho nsem no etumi de abetuga stadium awodo a yentumi sisu akan no ni nyina enso ho no de right abehwem na de sanyo ma ni nyina enso etumi e de abakotoko from Dubai wo so etumi abelandi Kotoka Accra a wo so aba 3 matches no a wo kobo wo no wo bo draw mienu etumi elusi ba kon ye behwem Krobia Kumasi Asante Kotoko na wo ba no wo afesuo no Ewurade Yesu enedi enti wo bei minim sesese nima ana Kotoko yeti wo fi yo se ye hifa New Town anasa alajo anan hifa bio ye behwe na ende Krobia Kumasi Asante Kotoko ma fuso wo de bai no ni nyina ye behwe na ya kan ho asem na yekọ na ene papa di fresh ene mema bedwafo akwaba mema bedwafo akwa papa yeah Krobia bibi aboko de se yehwe wenya be ne se ne amehwe wanimu anei wanimu aye sre sa Charlie ade achinye yi de sa okay ye da twede ampo ase say ofre ne ma no yanso yakan obi okay enye papa e bro so bia na mo na dum keke ena yenso yeti ase yeda na ase Krobia okay nti dia endra esi no so a uguso kakra se endra we no a o ma yenya ni tie se sa na ereba no Krobia uguso no kre wo mu ne se bad ye was say baso okay by nya nu we all right ereba so live by baso live and the writer commentator champion Pomuye nyame adom yaba ya ho dense Bible yes yaba onwa fe chale wadaroma wa mama fe me club Chelsea the Blues I was about to Chelsea mi wiase nyina ade ba ko mesum okay Chelsea say ban say supporter Chelsea me support she was as you be okay me support Saint Etienne one of the best team in there it's true Saint Etienne o dey to boss now call head coach Claude Epo o share Claude Paul o call checking the statistics na Saint Etienne nyama ya na chale nye easy ya nyama it's no na den eko na ye be share we say open na be fa we ni kakra ba ye be share look we say club license board no at the stadiums outdoor ni we number na ye house of folks so team na kodu na Kotoko ba super nyeze Kotoko ba o bedu na we hu o ma fesuo na wo de ba ye yes o de ba na nyeze na modern super efe papa ntino ye be vrem wo na ya ye kakra na o say aka less than 8 days okay to 9 days na Premier League na starting yes ntino was it 2 days ago yeah the statistics ne buy yes the ACC ne nyama no still ye be sa akoso na ama etiefu hu say last season no maybe team we share senesi we share senesi ntino as times go so no ye ni ad be fame na yama etiefu hu clubs no various clubs no teams outdoor and as a players outdoor ma sign no na majumedie no so ay come na ene ntia eba kire say ene Ghana ene Ethiopia game no so no etumi akopie mu South Africa ene South Africa yes. ye beba be hwe papa because me no me hu say there are some negativities aspects be betumi ha Ghana ye papa and me tie no ma dwuma ye me na ntinu ye beba na ya be hwe mu ene say enwuhia say South Africa na sa game yi e wo say ye nkobo anase enti papa di fresh ye hwe sema ekoso e wa manone no kakra Krobia okay ene measure Barca and Real Madrid game no na me Real Manchester United ye kakra na ade because of Juventus me kan ho asem kakra my fa Cristiano Ronaldo fi onu fi Juventus no wo hwe ensema e fi Juventus players ni bi aso ye ba I think say Moama football team ko nanim it's say player bi fi with team and say ko top player bi ba in pen for when you enti aye top player no and I say ya permanent so and I say ye jana man kwa I think say pen for when you enti aye jano enti mehwe e ho nso kakra by Krobia ma me sha say wo Barca game e ba so nyame aduma weekend and na ye nyina nim say one of the finest and as biggest games course we wiase afana nyina classico e ba so nyame adoma Sunday and a game na ba so anti me hwe game no kakra I think say the last time Barcelona any Real Madrid boy wo Camp Nou honum
Barca etena fie ma Real Madrid etwa 3-1 that game no yehu say Messi ebo bia de ma Barcelona de na so ne man ko ye ma Valverde no ne Ramos any Luka Modric share 3 goals ma Real Madrid team no ma Barca Ansu Fati the young guy Ansu Fati e kan ba ko ma Barcelona and I think say wo hwa that game na etimi ekwa so a yetimi hu say Messi enya kwanya gira mu ma Barca bai wanya go amfa ma FC Barcelona na that time na Cristiano Ronaldo de we feel Real Madrid ho ekọ Juve de dada enti Real Madrid eboy without Cristiano Ronaldo na ye nyina enim say emri bi atwa be say 13 years ago 2008 ni mu eba no ye hu say classico no a game back one between two players Cristiano Ronaldo after so no journey Real Madrid from Manchester United no ura no wo hwe Messi so no koto na Barcelona ho no etimi ma classico no ebe one of the biggest games and I say football game so we are say ha baby a wo ball classico a utimu sampa game and crofoni den ediachi and for the first time in the history of the classico no club ya yebenya say Real Madrid Ronaldo and can team no kra na say ya ton Ronaldo afi Real Madrid and Barcelona so nei ya ton Messi e dia fi Barcelona enti Messi enya dia wepra na nya dia owo card bi man ho kwa mani nyinam emfa ma team ani din Barcelona by yebenya for the first time no in 30 years no classico Messi enka Barca team no ho biem na Real Madrid nso Cristiano Ronaldo nso enka ho enti ye hwa nim say game no ebe fair because o hwa mrante bi ti say Ansu Fati num for the last 2 classicos atimi akoso no Ansu Fati atimi abobi aboa de amatim ani din Barcelona wo hwa Pedri num ne Sergio Des no ya mrante nkuma bi a Barca team no build team around these players because o hwa ba bi Barca team no edu ye na sikasam ebe high team no kakra enti na also munya mrante nkuma omo bo onye den na omo begina mu edema Barcelona team no enti Ronald Araujo no mu ebai niema timi akona anim Ronald Koeman eguso atutu niema bi wi niema ba ko mienu bi Okoman etimi during summer transfer no mu a oja oru ani din Griezmann ekọ fa Luke de Jong ebai no I think say one of the bad signings Barcelona ba yentimi mfa brem emfa ma Ronald Koeman because yenyina nim babia Barcelona team no edu ye because o hwe Barcelona team na babia edu no omu ni bibia ye dancer players or musika ewo so no omu beja bi mu amomako eno ne nam so a Luke de Jong omu ko je no loan e fi Sevilla so na wo hwe time Luke de Jong adwane Sevilla ewo efi PSV Eindhoven ewo Netherlands na I think say ne modern boy Sevilla na ntimi ankora nim by say yes ikasema na ha Barcelona and I don't think say maybe Ronald Koeman about that business no because what they Luke de Jong etoto orani din Griezmann one I think will be able pick Griezmann by that business na so during this summer transfer and it's him say game no ebetimi afa Barca betimi at omu because the last time no omu lucie and the last time Barcelona wini Classico Camp Nou no club ya 2018 num October 28 2018 and the last time Barca wini Classico Camp Nou that game no Barcelona Real Madrid num 5-1 so time no na coach and din Juan Lopetegui and head coach Edmar Real Madrid and Oru and Didi and so Valverde so e coach Barca team no enti wo hwe ya that game no ade a Messi ambobi amfama Barcelona sanso na Cristiano Ronaldo no so enim Edmar Real Madrid by Barca etimi so ye den etimi winning 5-1 Coutinho num ene Suarez bo hat-trick that game ma through Vidal one game go kan ho enti I think say game no wo hwe stars aye de amite for na awie yi game emu be and with the young guys bobo kwani Barca enya no Real Madrid antimi add up players dudu bia ye hwe Eduardo Camavinga ono join Real Madrid team no na ka enyina nim say owura ne din Hazard anka Cristiano Ronaldo efi Real Madrid no obetimi aba
abeboa no atimi a cover that space ne kakra ba ye nyina ni mepra abrante no afam bebre be se enfie miensa na se mienu ni ono twa ne Real Madrid team no eni man koyi emfa ma Eden Hazard menim se game yimpo betimi ne ho ato no betimi agira mu de a and as otimi bo bi de ebeboa Real Madrid team no and I share players for the past 3 seasons Real Madrid ayusu omo ewo classico no omo winning 3-1 no ewo Camp Nou na I think say sa players ne da so wo we Ramos and Ramos away from because that time na Cristiano Ronaldo and team no nti we Ramos if that game ni mu no en kan ho na akwadwa ne Paris Saint-Germain na I think say Real Madrid eda so akita omu team na omude winning the last classico eba so ewo Camp Nou nti ye hwe anim say Ronald Koeman obetimi atoa modern bar obo because ye anim say pressure no na no ye din edema papa nti to minya draw and I say we need this game with this young guys na enima betimi akoso yi e de man no be course atena ebobo kwani din e de Barcelona mu scoreline now we share two teams now I think say Krobia ye kan ya say ameno ka say owo pa Real Madrid because looking at what Karim Benzema is doing to for the club now I think say Real Madrid was really bring and who pushing me to the wall I think Real Madrid slightly ahead of Barcelona and it may be say win be better. I expect Real Madrid to get that points by maybe if say surprise to be more and more because we shall brand team to Sansu Fati that number 10 years na dia shall brand na ye nyina ye hu sa brand na say Messi ikono ono be bo modern dia ma Barca enti Barca betimi ai bibia by on a serious note no I think say Real Madrid ahead of Barcelona that game no enti no sometime so ya menhwe Liverpool Manchester United yes midweek na ka nyina hwe ni musanka Atlanta Emia United na nka weekend ya na akwe chese na Oli the last baba na so on the last stay ewo Old Trafford no na nka eba na wi anesa by minim aduane a ye call dressing room Atlanta fo yi ekodi ye utumu sampo mo ba ball no mu ntumi mo Manchester United etim betete e kai e win 3-2 United into the game ye ni Liverpool bo nyame adom Sunday Krobia no kre wo mu ni say Oli join Manchester United no Oli join Manchester United no adia United etimi share Liverpool wo league mu ye kan leagues ayabo from Oli join Manchester United that's December 18th 2018 and Oli join Manchester United otumi share ball kwani din ye kan say Liverpool and the only time otumi share Liverpool no FA Cup last season yetimi share Liverpool 4-2 no that's the only game Oli buy and what me I winning against Liverpool and washa for the past 10 matches ayabo between Manchester United Liverpool no Manchester United winning mu baako pe the last 10 matches ayabo between Manchester United and Liverpool United winning mu 1 pe ehu pa because say ye bo game na so otimi winning mu 1 draw 6 alusu mako 3 I think say very bad you can say record edema coach wabe journey a club like Manchester United because United a car team na ebo wo hwe club ne value e wosoro say as compared to Liverpool Manchester United e wosoro e chen Liverpool enti game ye me hwe nimu say Oli betimi aye bibi e dey fight team game no ho because playing against coach ye nyina nimu say club no obono modern oyade na so Oli the Manchester United ashonsa na ya ma we whole summer transfer mako 3 ya ma 3 seasons fato players na wa ape players e dia ma team no na de ye team players no that players no ebinum enya ball ni bi mo old guys na no mo team no ma na oda so ye den eyusu omu biem enti so we coach na say ya ma sika say fako market na fako dwaso na kwato players ebra na kwato players no enya bi mo ana say old players a wo se omo ye enti yen kwato from na no ma na say yusu omo de a
Then I think say United here new direction. So far as a technical head is concerned, here new direction of Manchester United team and to which players are abe PM of Manchester United for the past 3 summers. United players are mato be bringing in a mumiansa pet and a team starting lineup of Manchester United team. Ushema Abrante and Harry Maguire started one Bissaka Ebo and Bruno Fernandes. Osha and Kaifoni Yina Donny van de Beek. Emra coach yi ekoto player yi ye mubi no ye kan say ye wo midfielders be bring options be bring ye hia Donny van de Beek of Manchester United spend 37.7 million pounds e wa ama Diallo ho hwe Emra Haaland efi Salzburg aba Dortmund just 18 million pounds and a Dortmund ETI for such a player now wa she goes e was Salzburg. No, or you only you can say Champions League top scorers. That year, no lady was Salzburg. Adjane Dortmund, just 80 million pounds. Now, I got to Amad Diallo, 37.7 million pounds. Player no, even reserve side growing yet on count 80-man squad. No count to so can United 23-man squad. And to man now, United another right back. Okay, into going into the game. No, going into the game, the chances of United and the chances of any Liverpool managers, or tactics are one game nimu selection ebeko game nimu. Then and I was opposing side then the game proper. Game nimu ankasa said ya. Going into the game, I think Jurgen Klopp a big, very far ahead of Ole Gunnar Solskjaer. And I will compare from United defense or they compare Liverpool defense. We share season, 8 matches ayabo throughout the season now they compare. We share United. You can't say omo one. I think say enya de to Liverpool United are considered every game be United about this season. Except United any Wolverhampton Wanderers. One go pay PM. And United and consider go. Every game. Season when United game our boy Yasha United be. So be we cry Yasha be. And to share Manchester United conceding rate now. I was slow bebrain. I was through bebrain. And to compare when now share attack of Manchester United. And they compare team and the Liverpool. We share the likes of Mane, Salah, and Firmino, and for the past 3 seasons, Salah, Asia Manchester United, Bioshe go for the past 3 seasons. Even last season, FA Cup United, Asia 4-2 no. Salah, then Asia go. And to share for the past 3 seasons, Abrante and I Manchester United ponum. And to any one say kwesi that game never na we and Salah benya go. And who push me to the wall now? We share starts Liverpool attack. We share goals attack na share this season kwa 22 goals. Front three no 22 goals. Manchester United front three na share 16 goals. Manchester by United ya no kra akwa say ye rotate omo enne we be bo chana we more eno enama inconsistency nso kwati Manchester United. And going into the game, I think say Liverpool very far ahead. And one of the problems I mean say Liverpool ebe face and say for the past 3 matches, I think say draw no aye too much. And maybe only going into this game, ebi United debia oprodate the back four no and then one share player you feel Real Madrid thereby and yard your bed Varane Bebobi because no epra now Harry Maguire no central defender back one ne modern ball yenim say nim kakra no Abrante no do for the past 2 matches no abo by as you say fit to face the likes of Sadio Mane num and Salah num and Firmino num no I think say yade e wo say Bobo Kwanidin Manchester United no yetimi tutu ne amayi anya Sadia weekend score and it will be anim say Liverpool ahead. Okay. And so le betimi bibia maybe draw bi but I say United they win game ne there Krobia I don't think say a betimi happen. Okay, internet say United why are there and it draw and then say papa the fresh
enso ede etuga eho ye bebefie na efe ya behwe efisem ba kumienu a eno nso ekoso eho no mo nei ye betumi ayekọ no ya hwese ye benya haso folk ene wo mo former player ba ko na yetumi ene no nso no etumi atwetwe nkomo ewo studio ha na ene bibia nso no etumi ayekama ebribe mu a yede ahoma no so ebetumi atuga so far no lines a ebre ebemu a ubetumi afre no 0270191971 0270191971 na so wetumi ede wadwenkyere enso etumi ede aba exactly 2:30 no na ahoma no so ye biatum na so ode wadwenkyere nso no etumi ede aba ende ye beba fie sade amedin kan ekan no unum se Ghana Black Stars game no so far dia eba and say kakobo e South Africa Johannesburg ye beba be hwe ho nsem haso folk ene kwesi ada game no eno so ye beba na ya ba be hwe ho nsem so etumi aka e ho no mokrobia Kumasi Asante Kotoko preseason wo Dubai eno so etumi aba abesi 3 matches no womo ewini ba kon etumi e bodro mienu e ho womo elusu ba kon rather etumi e bodro mienu e ho no ma womo nso etumi abepie mu e wo Ghana ha kama na wo hwe jalabia awodo a ehye mrantie ya na eno nso no enu feye papa nti ye be hwe efisem before na ene producer twese obetoto ahoma no ne yensa ka ene formerly Hasso folk player defender mapa yaw amankwa Ameriku na ene yenso yetumi ene no akasa ahead of ene Hasso folk game a wo so ekwa akopie mu e Morocco na wo ne work de akosinsem so e ho no mo kwesiada ebe no enti yensa eka yaw amankwa Ameriku a yebetumi ene no edi nkomo nti so far yenhwe ene has game no ene yenhwe has game no shortly ene rata super mame chia na mesanche etiefo biom na se yebedi nkomo se yenye yi kakra wen say sometimes no basa na u catch ro mana omye ba mame chia OJ or monitor show from afar na OJ brutal pa super Hasso folk and the work of Morocco o share their first game on board Accra Sports Stadium was gamer na bobo kwan did work for almost start here no almost started say almost pressure on that first 10 minutes to 10 10 minutes no na work for no dominate game and Hasso folk aye bi da when you the first time a Hasso folk ebo CAF competition o sha na ehu biasa o kai the miracle of Ewak 6 November 1977 the miracle of Ewak o share that game na Hasso folk eno no has ball away first against bobo kwan din the Mighty Wanderers that game no has elusu 5-2 and 5-2 no when say oko away na say onya 2 to minya 2 goals bia super at least na tumeboa that game no na Hasso folk obia edwin say na enidaso eni but o share the return leg omobo Ewak Sports Stadium na Oran Dindi Mohamed Ahmed Polo that 1977 no went me nya akonya and joining Haas team because na Osha we prakaka but 1977 the following week no 6+6 12 November the following week Ewak Sports Stadium to me actually bobo kwa din e my Mighty Wanderers yes actually no ebono na 59th minute ena Branty and Dini Ahmed Polo na manfo e kase na when say na yewo terms bi Hasso folk eyusu edema Branty Mohamed Ahmed Polo almost with or without him is Polo has or has is Polo that 1977 no amanfo be kaya enti na eba has games na yewo players bo on ma so pomutumi ejino na so edi team no edisi o ma abeti so because the entire makofa 1977 no abande say bibreka say 2004 2000 no has here wonders but osha 1977 players be eyo abomo modern some the team no e be so so because this season osha the current has team now I say nya player ba ko and say players be on ma e back critical o metimi edit team no edisi omana so a ometimi ayenkonya that game no Hasso folk etimi agilo mo eba be 3-0 ebe say Mighty Wanderers that game no 3-0 enti o share that 3 goals no bo say na enebe ma ombenya the name the miracle of Ewak na 66 no mudi omo the 66th anniversary na ka just 5 days to celebrate their 66th anniversary